Yes, bakunzi ba News Lab TV, reka twongere tubifurize igitondo cyiza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 23 z'ukwa mbere 2025. Birumvikana rero ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, aho tuba tugiye kureba mu bice bigiye bitandukanye, tukagenda tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku magambo menshi amaze gutangazwa n'uwitwa General Sultan Makenga. Bigaragara neza yuko intambara yamuneka yamaze kuba idekararwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubikomozaho by'umwihariko tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi turaza kurebera hamwe zimwe mu nkuru zikomeye cyane zikomeje kugenda zituruka by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Muri iri joro ryakeye umujyi wa Uvira wongeye kuba umujyi w'amasasu menshi cyane, ukaba ari umujyi kugeza amagingo rero ukomeje kugenda wumvikanamo ibiturika byo ku rwego rwo hejuru. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze, ariko kandi by'umwihariko ahitwa za Kalamabenge, za Songo, za Kibindura umutekano wongeye kuzamba ku rwego ruri hejuru, nako icyitwa abasivile nyamuneka bakomeje kugenda n'ubundi bahungira mu bice bya za Kamanyura santere. Turaza kuba byose rero tugenda tubikomozaho gatanu kuri gatanu. Mbere y'uko twinjira mu cyitwa ingingo z'ingenzi nyirizina, by'umwihariko mu ntambara idasanzwe yamaze kuba ititiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intambara yamaze kuba ititiza igihugu cy'Uburusiya. Emerera by'umwihariko mbanze nk'abantu ikaze badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko, ariko kandi bakadukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Uganda, Burundi ndetse na Uganda. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi hari abadukurikira bibereye mu gice cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, mu nyemerere mpite by'umwihariko nanabyinjiramo mu buryo bwihuse cyane, kuko muraza kunyumira turebere hamwe amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice bya za Kalamabenge, by'umwihariko ni mu bice by'umujyi wa Uvira ahitwa za Songo ndetse na za Kibindura. Hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, Minembwe. Turaza kuba turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho mu misozi miremire y'Iminembwe. Turaza gusimbukira muri byinshi bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muraza kunyemerera turebere hamwe imwe mu myiteguro idasanzwe ikomeje gukorwa n'igisirikare cya 23 mu bice bya hano za Mwenga ndetse n'ahitwa Nzibira muri Walungu. Isaha ku isaha ibice bikaba bikomeje kugenda bimenwamo abasirikare. Bigaragara yuko rero ikibuga cy'u Rwanda gishobora kuza gucurikirwa kuri FARDC muri rusange. Ibyo byose rero turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemerera rero by'umwihariko turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Ibintu naho bikomeje kuba biba ibindi bindi. Ni byinshi turi buze kuba turebera hamwe by'umwihariko bituruka ahitwa Kahira, Masisi ku zone ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Umwiherero w'amasengesho w'ishyaka riri ku butegetsi mbere yo kongera by'umwihariko gutorwa kw'abayobozi bashya ku itariki ya 25 Mutarama watangiye by'umwihariko kuri uyu wa kane tariki 22 Mutarama, unagizwa n'amasengesho yabereye mu murwa mukuru wa politike by'umwihariko Burundi, Gitega. Iyi minsi rero itatu yo gusabana ndetse no gusenga yatangijwe na misa yaberaga by'umwihariko kuri kiliziya ya Saint Francis d'Assise ya Paruwasi by'umwihariko ya Magarama. Isomwa rero ry'abepiskopi wa Gitega niwe wasomye misa, Musenyeri Bonaventure Nahimana. Ndagira ngo ibintu uze kubyinjiramo neza, kuko witwa General Neva yabitangarijemo amagambo akomeye cyane. Aya masengesho rero yanitabiriwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'umugore we Evariste Ndayishimiye ndetse na Eveline Ndayishimiye. Hari kandi umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo n'abandi bayobozi bo mu rwego rwo hejuru bo mu ishyaka riri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2025.
bahari. Nyuma ya misa rero ibikorwa byakomeje kuri stade Ingoma muri Gitega, bagenda batangaza byinshi bigiye bitandukanye, ariko uwitwa General Neva yongeye kuvuga amagambo akomeye cyane kuri Antoine, kuri perezida w'u Rwanda by'umwihariko, ndetse kandi byose byarangiriye aho, yongeye no kugaragaza ko nyamuneka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba gukora buri kimwe cyose gishoboka akarwana urugamba. Urumva ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Mbere y'uko tujya mu bindi bice rero, nyemera turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeye cyane zikomeje kugenda zituruka muri teritwari ya Rubero. Muri teritwari ya Rubero ibitero bikomeye cyane byongeye gufata indi ntera, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kibigaba ku mutwe wa M23, ariko ibi bitero byaje kurangira M23 cyangwa se na gatatu yirukanye bikomeye ingabo za FARDC, ndetse amakuru mfite uwa mbere wahunze nuko yahungiye ahitwa zone Rubero. Ibi rero bikaba nabyo bigaragaza ko mu bice bigiye bitandukanye umutekano by'umwihariko wamaze kuba ufata indi ntera. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda aturuka by'umwihariko mu bice bya hano muri teritwari ya Walikale. Walikale naho ibintu byakaze, byamaze kuba biba ibindi bindi, ariko kandi mbere yo kugira ngo tujye Walikale, abasirikare 5 bo mu ngabo za RDF bashoje amasomo bari bamazemo igihe cy'imyaka 4 biga ibijyanye n'ibya gisirikare, by'umwihariko ku bijyanye no kurwanira ku butaka ndetse no mu mazi muri Qatar, aho bahawe ipeti ryo ku rwego rwa secondary lieutenant mu birori byitabiriwe n'abanyacyubahiro by'umwihariko batandukanye kandi bakomeye cyane, kugira ngo iyi passing yayo yaje kuba igaragara. Inkuru kandi nanone ikomeye mbere y'uko twerekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inkuru itunguranye benshi ku mubano wa Amerika ndetse na Israel, ibintu byongeye guhindura isura, ni mu gihe kandi nyamuneka ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bindi, ariko kandi nanone ku rundi ruhande intambara izarangira vuba, ahubwo ni intambara by'umwihariko ishobora kuba yateza n'ibibazo bikomeye. Ndabona hari byinshi hano bari kunyandikira, yes, ntabwo ndi butinde, kadukomeze by'umwihariko inkuru tuyinjiremo. Uwitwa Love rero yunzemo ati Uburusiya bwiteguye kuba umuhuza, ati turamutse dusabwe kuba umuhuza nta n'umwe twaziringira twaba umuhuza, by'umwihariko nta kintu na kimwe dushingiye kuri ubu. Rero imyaka imaze kuba ine ingabo za Kongo Kinshasa zihanganye n'umutwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, icyo kimwe kivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Minisitiri rero Serge Lavrov ubwo yabazwaga ku mpamvu y'intambara itarangira, mu gihe hari amasezerano y'amahoro aheruka gusinywa i Washington DC hagati ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yavuze ko impamvu ari ibibazo bimaze igihe kirekire no kuba M23 ifite imbaraga by'umwihariko nyinshi. Ati ku byerekeye kwigamba kwa Donald Trump wavuze ko iriya ntambara iri mu ntambara 8 ku isi, avuga ko amaze kurangiza, ariko wibuke ko aherutse kwivugira ubwe ko iyi ntambara yongeye kwaduka. Hari ibibazo bikomeye rero bimaze igihe kirekire, rero ntibirabonerwa umuti ushobora kuva mu masezerano, by'umwihariko intambara ikarangira. Yunzemo ati iruhande rw'ibindi bibazo byinshi hari uno mutwe wa M23, si ukuvuga ko wemeye n'amategeko, ariko ni umutwe ufite ingufu by'umwihariko zikarishye mu rwego rwo hejuru. Ubwo rero byumvikane yuko nyamuneka no kurangiza iyi ntambara byaba ari kimwe mu bintu nyine bikomeye, byaba ari kimwe mu bintu bikomeye ku rwego rwo hejuru. Sindi butinde rero, nyemera dukomeze n'ubundi turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa, usibye ibi Uburusiya bwatangaje ku kijyanye n'intambara
by'umwihariko iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyemera nkubwire ibyo uwitwa General Sultani Makenga, ni umugaba mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa M23 by'umwihariko yatangaje, yateguje abayoboke buriya mutwe by'umwihariko yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 uzarangwa n'akazi gakakaye. Ni mu gihe kandi urugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rugikomeje n'ubundi nk'ubusanzwe. Makenga rero yabateguje aba bayoboke ku wa gatatu tariki ya 21 Ukuboza, ni ku munsi w'ejo, mu nama y'abayobozi bakuru ba AFC M23 bagiranye n'abayoboke bayo bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni inama rero yabereye mu mujyi wa Bukavu. Makenga rero yashimiye abayoboke ba AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku bw'akazi gakomeye bamaze gukora, ariko abibutsa ko intambara bamaze imyaka 4 batangiye igikomeje. Ati turacyari mu ntambara n'imyitwarire nk'aho mukiri ku rugamba, ni mube maso, udahemuka, murangwe n'ikinyabupfura kandi mwitware neza nk'abiteguye kwitanga, ntimukitware nka bamwe mu bayobozi basigaye i Kinshasa cyangwa nk'aho igihugu cyose cyamaze kubohorwa. General Sultani Makenga rero by'umwihariko yagaragaje urugendo rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro rya AFC M23 ririmo rikora by'umwihariko rikoresheje imbaraga kugira ngo abaturage bongere kubona umutekano. Ati inzira iracyahari ndende kandi irasabwa kwiyoroshya, kwiyemeza ndetse n'inshingano. Urugendo babwira ni urugendo rusaba imbaraga nyinshi kandi izo mbaraga ni mwebwe. Ni intambwe rero by'umwihariko bahisemo yo guhagarika ibijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi kugira ngo amahoro aboneke. Makenga kandi yanashimangiye ko buri wese aho ari hose agomba kumva ko kubohora igihugu n'abaturage bacu bisaba intego n'umurava. Yunzemo ati mu mwaka wa 2026 ni umwaka uzarangwa n'akazi gakomeye. Ati umwaka wa 2026 uzaba umwaka w'akazi gakakaye, umwaka uzadusaba kubona ubushobozi, murava, ndetse n'umwaka uzadusaba by'umwihariko guhangana mu buryo bukomeye cyane. Umuhuzabikorwa rero wa AFC M23 Colonel Nanga nawe yasabye abayoboke bayo gufata inshingano, abibutsa ko AFC M23 nta bafana cyangwa se inkomamashyi zigomba kuhaba. Yunzemo ati buri wese agomba kwiyemeza no gukora ibyo asabwa mu rwego rwo kuzana impinduka. Ati niba turi kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa tutitware nk'ubutegetsi bwa Kinshasa, tutitware bitandukanye. Turi hano kubwo kwigwizaho ati turi hano kubwo kutigwizaho ubukire muri aba bagaragu. Ni mugume rero kuba abagaragu rero b'abanyekongo, abagaragu b'abandi, by'umwihariko barwanira ukuri no kwishyira ukizana. Nanga rero yabasabye kurangwa n'ubumwe kuko bemeye guhuriza hamwe amaraso yabo bakitangira by'umwihariko igihugu n'inzirakarengane zikomeje kugenda zihura n'ibibazo bikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ni bimwe mu bintu biri kugenda byumvikana neza cyane, ariko kandi munyemere babwire yuko muri Uvira ibintu bitameze neza. Abagera ku 1000 bamaze guhunga Uvira. Rwose ibintu birakaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngaruka ku mitwe yitwaje intwaro ya gisirikare Wazalendo hamwe n'ingabo za Congo FARDC mu mujyi wa Uvira, byatumye abantu babarirwa ku 1000 bahunga. Amakuru rero atangazwa na RFI ndetse aherutse gushimangirwa na Hielawa aravuga ko bahunze cyane cyane ari abanyamurenge cyangwa se abatutsi muri Kongo. Abandi rero bahise batangira guhunga ni abashinzwa gukorana na AFC M23, umutwe wari umaze ukwezi kurenga warafashe umujyi wa Uvira mbere yo kuvamo burundu tariki ya 17 Mutarama. Benshi muri abo bantu bagiye rero gushaka ubuhungiro mu midugudu iherereye mu kibaya cya Rusizi, cyane cyane mu mijyi ya Kamanyura, aho bari bavugaga ko bashobora kubona amahoro. Rero imibare myinshi nyamuneka irimo igenda
by'umwihariko ihunga. Ibi rero bishobora kuza gutuma ubutegetsi bwa Tshisekedi by'umwihariko bwongera guhura n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Liyetena Jenerali Filemon Yave wigeze kuba umuyobozi w'intara ya gatatu ya gisirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yihakanye imbere y'urukiko rwa gisirikare ibirego kuba ngo yarigeze gukorana n'u Rwanda arimo arashinjwa. Mu mpera za Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo uyu mujenerali yatawe muri yombi nyuma y'uko umutwe wa M23 wari umaze kwirukana ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi byo muri teritwari ya Rutshuru birimo n'umujyi wa Bunagana. Ubushinjacyaha rero bwa gisirikare bumurega muri ibyo bihe ko yavuganaga n'abo mu Rwanda, dore yuko ngo yari atunze nimero ya telefoni y'umujyanama mukuru wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo w'u Rwanda General James Kabarebe. Ejo kuwa gatatu tariki ya 21 Mutarama, Liyetena Jenerali Filemon Yave yisobanuye ko atigeze avugana nabo muri leta y'u Rwanda, ahamya ko ubushinjacyaha busabwe kugaragaza ibyo bumushinja bukavugana nabo cyangwa ubutumwa bukavuga ko butandikiranye bidashobora by'umwihariko kububona. Bivuze yuko rero icyabayeho hari uko yakiriye ubutumwa bwaturutse kuri nimero atazi nyirayo bushinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gukorana n'umutwe wa FDLR kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Liyetena Jenerali Yave yavuze ko uwahoze ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Generali Major Peter Kirimwami, nawe yohereje ubutumwa mu gihe bari mu nama. Ati nabonye ubutumwa bwanditse budushinja gukorana na FDLR kugira ngo duhungabanye umutekano w'u Rwanda. Turangije inama na Peter Kirimwami yaje afite ubwo butumwa, ndi gushinjwa gukorana na FDLR mu bikorwa bya gisirikare. Nabwiye Kirimwami ko ubwo turi mu nama nakiriye ubutumwa muri telefoni bw'umuntu ntazi. Liyetena Jenerali Yave yatangiye kuburana tariki ya 19 Ukuboza w'ibihumbi 2025. Icyo gihe yasabye ko yaburanishwa adafunze, ariko urukiko rurabyanga ngo kuko ibyaha ashinjwa ari igikorwa gikomeye cyane bagomba kubanza bakamukoreraho iperereza. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda bigaragara ndetse byanatumye ivumbi ryose ritumuka kabisa, byanatumye ibintu bihindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abona amakuru ari menshi cyane akomeje kugenda arebana n'umutekano, politike na diporomasi, ndabona ari menshi cyane kabisa, ndabona amakuru ari menshi cyane. Yes, ntago ndi butinde rero, nyamuneka reka dukomeze dukubite tubangura kuko ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Munyemerere mbabwire yuko Iminembwe naho ibintu bimeze nabi, urugamba rwongeye gufata indi ntera. Iminembwe situation ni hatari rwose, icyitwa umuripuko wo ku rwego rwo hejuru urimo urumvikana kugeza maginga ya. Reka yenda duhite twinjira muri ino nkuru y'Iminembwe gato. Ni urugamba ubu tuvugana rero ukomeje kubera ahitwa za Mikarati, rukaba urugamba avuga yuko rwose rushobora kuza gutuma ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC by'umwihariko zikomeza guhura n'akaga gakomeye n'Abarundi, kuko igisirikare cy'intare cyamaze kuzenguruka cyagose imisozi yose iri strategique, cyagose bigaragaza neza yuko gishaka kuza gukora buri kimwe cyose by'umwihariko kugira ngo umutekano n'amahoro biboneke mu buryo bwihuse cyane. Ibyo rero bikaba bigaragaza neza yuko uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere, ibintu biraza kugumya guhindura isura mu buryo bukomeye cyane. Yes, reka by'umwihariko rero Iminembwe mu bice bya za Mikarati mbabwire yuko urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera, ariko kandi nubwo urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera, icyitwa FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo
barimo barakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano uboneke, nubwo kugeza aya masaha ibintu byamaze kuba binanirana ku buryo buri hejuru, ariko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano uboneke. Kuko nk'ubu tuvugana ahitwa za Nyamara bari bari kohereza abasirikare mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye, barimo bohereza abasirikare, ibi bigaragaza neza ko urugamba rushobora kuza gufata indi ntera, ubwo hari ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rwa M23.